Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan bersama kedua mempelai di atas pelaminan Mas Rizal dan Pak Zahra dengan gaun yang sungguh cantik pada siang hari ini, hasil kreasi dari Cinta Slavina Wedding. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya di siang yang berbahagia ini. Semoga Allah membalasnya dengan sejuta kebaikan. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita mulai acara inti pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama yang kami hormati, rombongan mempelai wanita yang berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, yang kami hormati Sohibul Hajah Bapak Hafifi beserta keluarga besarnya, hadirin tamu undangan, khususnya kedua mempelai yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan juga kesempatan, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa menghadiri undangan dari Sohibul Hajah Bapak Hafifi beserta keluarga besarnya dalam acara syukuran pernikahan putra pertama beliau, yaitu Ananda Rizal Kurniawan, putra dari Bapak Ahmad Hafifi beserta Ibu Sundia, dengan istrinya yaitu Saudari Zahratun, putri dari Bapak Asliman beserta Ibu Alia, yang beralamatkan di Desa Gunung Kesan, Karangpenang, Sampang, Madura. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa akad nikahnya dari kedua mempelai ini sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di kediaman mempelai wanita Gunung Kesan, Karangpenang, Sampang, Madura. Semoga kedua mempelai dijadikan oleh Allah sebagai keluarga Sambawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Kembang Kuning yang mulia Kiai Haji Hairil Anwar di Sinanga. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad.
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة سورة الأولياء الشيطان القادر الجيلاني رضي الله عنه الملائكة المقربين والصديقين والشهداء الصالحين آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء وفي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا إلى روح المرحوم dan bangsa ponah tuan rumah, bangsa ponah mantan kedua, bangsa ponah mempelai kedua mempelai balarmo ke sarang Allah bunga ilmu kafur ban balarmo ke sarang Allah paling kecelapan ilmu kafur amin rabbal alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salahi sani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din ma'alluf bi anna Allah nawwir qulubana wa qawalibana mal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah terakhir. Sakin mantan kedua saya mah Ananda Rizal Kurniawan asarang raji epon zahratun malar muka sarang Allah parengna predikat sekeluarga sakinah mawaddah warahmah cutu faris kantos akhirat warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Khairul Alimofid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mengharap syahadat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengumandangkan salawat Nabi bersama grup Banjari Nur Abdullah di